Ner malaka nyam ka nazjaltin kontin barwani lingwasme ka Nuer online TV channel tukon ka lere tijidi gor kono bana link nyam bana racha ka update ke kuumɛ SPLA IO do badanen week Dr. Machar kaja bana mandana chalat gwasme palmai ana take jom chalat mugurno banyo ya kelbani lakin shikarwacha kiyete ke warga michikana gor warga moni shikan kuumɛ maraike kin mayardi shikan kwidwer kamandan in chalat SPLA IO shikan man do cha Dr. Machar cha de kapchong je chicken rejak ajandanan bana lingwasme bana racha ke several information to one book tin kon lat Caribbean re which ka South Sudan do badanan chimal cheweje ka je kana kurtin content be re which ka South Sudan bani ngaje gwanu ke jan gwasmen tema ti dial je ka long ki telata go to lat Caribbean bana racha me bana je nyakel kenyam man banaling and wale shanka wero ka pai bangwan ronkin dangro jan dangro de dich anda mandune shanko nyamle no right no gwasame bana jome ban jelinkel letter micha gor and wale ka shang wero ka pai bangwan so jan gor mo banyo ayekel wuda me menen yana makel kana Dr. Machar ramkel malakwar ka Sudan People Liberation Movement in opposition SPLA IO lakin shikan warga kana gorgwan mashakatitin wa shikan do badanen sha Dr. Machar cha je suspend ke shikan reject no kanne cha Dr. Machar cha de kapchong ala first by President Dr. Machar ke jom jikana lat ke jan Friday kuumɛ SPLA IO spokesperson pal mai dang charai ke radio tamazu chala do nene ajen decision dan en cha kana kir mayardi ko be Dr. Machar be je kapchong ka by President ajen me point ya kanu be Dr. Machar be jala no jene che dwer che jalat ki ko je mo katung mantan no wide ajen mani mishal ke politically motivated ki siasa michala da kir mayardi milingena ma Minister Justice chala Dr. Joseph Gang akech gwade charai tenen Dr. Machar chaja kapchong kajen chijen karwa da kan kanane dang baro to kokien re kumaka ajana do badana wo ke Dr. Machar gwata me ajana chi justice and palmai ajana kir jaramadan en latije ki de charen lot ka kujimone chine re jak madan en chala da kum kir mayardi milingen magwasa me warga chekulo goro gwasa me beka korka mechi Dr. Joseph Genga kech mechi announcement chaja me gwade dana chigna choltere wiki juba pan ka shanga welkel ka pai bangoron kin dangro wid jandangro wid di kan chikani diali kan ka chol no ba malat ken ba joling so ti chicken ka lat chate ka charges ti chicken ka lat ka chicken ka link Dr. Machar gwade dana cha Dr. Machar chaja yen ka ja ka chan dangro bakal ka pai diok ana ron kin dangro jan dangro di mechi kor mechi tuɔɔk re weekend nasir kam Nuer wai army Canadian SPDF chermangai kona so mishit kana meni gwade da ne chi kor mechi tuɔɔk tin shi kum jala no ne di chop ku dangro ude jan dang di cha kan ka Nuer wai army lat kane je kir mayardi duno la civilian telmanang katen kine kola ngane cha pek den chala no kane di chopri kan na go teram raja badat kuna focus ko reng machare wa jan e ramadan en chin Nuer wai army chaja moy kamech ka ko Nuer wai army ko je support ala ngai ko Nuer wai army no kan ke ngane Nuer ti che long men je ga dan to malat ke kuumɛ kir mayardi ngai kon dial me dan shoda la ne ke 2013 ke 2013 me je kor me che to cha ngaje no chin Nuer che kan chonkel ke Dr. Machar gwate chirek Machar che oda barka je re wich ke juba me bararode ko wana ka je ene medan me kona ngajen kuumɛ shela den ne kona naka kene te kona nyingre wi ka juba nyine te konte la kuumɛ karodian men me chire Machar cho da bare wich bat ka kore me chire Machar cho da bar chi kon medan chi tok tan jangaj dobe cha Nuer alo target ke jere wich dobe naka ke je re wi ka juba chi kon dialanen bana ma shu menet walle tel ram cha te kene te konte la jang special kir mayardi taram chi te kamin jega yalat kan wore duno mi se buto kan tamen che tigre mi to kan nasir kam Nuer wai army kene ne kon la dine SPDF shele la kuumɛ SPLA IO ban kene ne kon la dine SPDF sagu je no train ma cha te geten
la winman do den chet ke international community lat ken no Nuer waya mi cha ka link nga ke Dr. Machar of course that it cha ka link ke Dr. Machar Nuer waya mi ke Nuer kring Machar Nuer medan mi ko me korte to ken ka jien lo ken kuumɛ kiru ken mak ken lo randien magadian ka kwarian so kan lor kana mone kan ka jiana be kana kulo nak ba kulo shi kana nak anyok chu kumbe chu na chu le no gora men Nuer ajene ko ji Uganda ko ko nan ka jere wicha Nuer me ben Nuer ba ko nak shi kana buk karen yale kan juru kan joro wan ko ba Nuer ba kanak adobe de je ko lar no na me a tribalist. This is not a tribalist, it's tribalism na men ring Machar kan rode mat kemi dan ci to kala to ci ngai kone ke jen pairo pa dio dan ci ko to go je ko me kan ni yen ci kon me gwaje dai na gwaje ci kon nen ko le ci to kan SSPD kan ni kon kabro bom no na kan Nuer ko jin me bai blat ke to Nuer ba ji benekten no ke bna benekten gwad mon dio je ci de ben dor ne ko ken ke bi ben expect no bi ke jo cha je jo rar gwada na titen charing Macharan wenamo chachu gujeno medan e chalat me chenwari kan tikan yin ka ne ko la jang ka jere week nasir chagu jeno bajalat wide kan potkang ke general doblam so ne yiti kan ren kontin charik chagalat widien so mi chikana me chodo la changa jeno chi tok e kai kelio ala doben gorke kira gorno benetin kontilla kuumɛ SPLA IO bakatar ka kwiko kan kan Nuer ko rayna mi yana gudu tele jangmute ngwada moni intama kan iri konen tin cha jogo no ci duwari kan lat kan yal kan Nuer ne dang badak dial no ko ne dang baro ke Dr. Machar kan dial ka badak ajum ko ne len gwasa men wonene shi pala mai dang chela no melat ke kuumɛ kir mi yadit ajani shi tok tele mo gwa mudten ko ngai kone in the same day charing Machar chaje ladno baje nan ka court ke ba nan gwalok chaje wuch ka first by president ajen ku pal mai ku letter ko la gorno and suspension mani ajen shine reject telechong so chajo mo chajelat according to the peace deal la boss SPLA IO kan SPLA G la kir mi yadit and male dane chatan power sharing communication power sharing under article 5.3 dane salat no chaladu nene michi kwar kana officially michi aka gwain ka dur michi kana lat wakan de ka judge ke de ka look michal ga hybrid court a court micha ke gwalong micha chak Africa Union duno shi court government ke kuumɛ amara ke kirme yadit so mute milat ke dembe ne mode je nang nyam ci pal mai dang che jo mo che jelat jela do ne ano bran ono be SPLA IO leader re ka so Sudan e be jo lukten e ka dwer mi chelat no awana mene a violation of peace agreement achana kule jogo no ne mtogani a serious violation ke 2018 peace agreement e dan e damini jen ki wobi mal betere wi ka so Sudan kelio mal mi chawono no bajelelde bajelat but cheken chajen no ko mishit kana mona so nana je ko ntame chikim yadit kur chaje me gore din na me kur talm green mit jortin ko tame la kuumɛ SPLA IO mo te chikan kach okay bipin be temal ko ngai ko ne gwana wonene milat ke me ɛkiir chano na mara wi ka Sudan no ngane dak re wi ka Sudan mi yenen yenan tama ke jen mendana cha gor ni pane chi ja gorno ring Machare rammo mi baluk baje trial ke bainang gwadan baje lukten ka duer ke cha distin konen cha kweneken dio je ci korea kin chana jenen nating man chala no ramadan en chi la minister of justice metung wat pinde te ke jiu te chala te wa chi tuɔɔk chi ka tuɔɔk a changa within the constitution kan ka gwarten no chaje la jor ko do badan ci kan warga gor ke je wa do badan ke li wa chi chon jen me jakon ko bane ngaje no jang targadien o Nuer be kan kalat bian bar that's it tam do dien right now la jang la ran wo yen Nuer lok yen but the fact is here jang akane kon lo kamal Nuer kala ran ci anka ku mal ka tela Nuer mu lok mal by the way so dum palma me palma sha appeal no ke kuumɛ ke che teche je kan ka international community can regional organization like
IGAD, Africa Union, ke United Nation ano chega jogo no nene agenda go ano de yen ladun kanantame ko mo yen bit no ajani en dile da ne shalat be collapse completely bi mal betel telem ba chole mare wike so Sudan no gwam chaje titinen an palmain wonene mi gwich SPLA IO jen wo kene itimo ke ci mal ci dak no ci denchela do wonene ajani agreement charge damage already charge yar agreement cha tan dak reng ma char kene kir ajani charge dak ajani che exist anymore unless the international community can regional government michigan kula man yok dende kan malam de kan kula nyok mi jey kon otherwise chimal chetel so je jom chire me chala do no nene do bedan en cha SPLA IO kweren charge suspend kaje ajane cha kwet ajane che chong ajane tele do mi bi mal be ben kaje ray which ka so Sudan che jo mo che jalari no right now koni diala kon chila Nuer de kon gujidi are ga me mi ci tuogane dere gujidi ta dana wu ngwana kan gaje tama ko ci kono ngaje no kim ya di no chene tin kon chila kwan Nuer tama ya kapchong ka che ja non so ready no che dakri ma char che je suspend kan ne diala ko ken so de yene gujidi ko ne me men ko signal longa kon Nuer ñu do kono ne janne tel loden tama you the corner to corner week. You the corner tell them they call the Latin right now. Kakujamo Nuer community, movie constitution Laden, a move which I make a clear, a movie DT movie taught. And I made Mila Conca great pin you when the guano de corner great pin. Sana jibbling pin bang, cause a Kenton content, rule and Aran Kula Vialarno, do Misha Lelenene, but right now you con already. Kir la nama lede ba wokanema en wochi makwai tut na chabenyal ano gore jenwe de reng machade jelun ano chi jangi kan yo ke system godien chi ga reng machala do ba nan kokot chi ga le press ne charges ti je ga long to dong chudien lot no ka charges ne to ngai kona gwanwo chi kana de men deny da chang reng machar bol defend ba kile malat ken no dering machade ro the good lawyer medeje kula defend na mbongo da babaje cause kati chikende dia liken gari alaka kano pes dia lati rock neke chiken gari alaka do bade da kuma chade chu ka jamo ngode ku kona of course de ne larno en tadan en lan marin ga jen go ye rek but bukona ngada gwan wonene la gwantero mishe ku nyoda no jen cheje jako be jen angwalo go chero de alaka Chori aleka ke all the evident in konder ji yen kaja. Nyantada ten. Gui koname a systematic way mukwa targene kon shall kenware. Go menaka kon a very clear no manakwar konba de ka deal gorno baka yen ko chikan bukula right. Rami mami yan ka voice dien ko kon ngaji gwaring ma charge la voice o kanere kon tekel ke chi ne kon tekel ke kirata ma tele ka voice ka kon ko ten mulat kenem they are even happy and wo cha gari cha ka yen katika ka tijen so ngai kon diala no na me amila roda no men bana lingua semene everything ten kon linkon yikono manangano ke jok ala community gor kono bukara ngaje no ka ngane small matter miche to kering motor mugekeno dong mi dong de mal kap chonko jen ta dan la tuok la gekeno min ti to onte me dong bro mal kap chongrun beteriek bnawe wonyam but let me tell you ti dialati no shikana go chika rena lonko bagalon makabu karudin chong miche tuok miche akwar cha ga yen bi ngaje no ne to kala wangduno so chane de to cha ke bipen no eko sha eko bitchen but ba ka pel misha ngaje no kentiken kan ne ti chunkan kel kaka so la de me jang let ken jala loda they act with intention they use every chance to weaken the rival kan ni ko na jang ko na kan ko na jitaren la tok ko mu goro jala tok no de maldar bendio je chete ben ko na tin ko na mala jamala chol ko no special no re kan ko la mala ja gor ko na mala roja ni siang muti miro de lat ko na mala bodane go na mal wale de ko ken bit ken tel mulat ken dol kan kon gi kan kono wo ko ni de telot ko mi jene guye ja katen kon pos kan tama
mi chi wo guji communicate ke kon let ken ka me jin bu de lo de dare je ka long me la yen ka kwen ken communicate tin jikin ga post mi cha post ya je post ne content ku ngwan la gor ka ku de let ken ka queen ware jakana kon ko bi kon a week but gor kon de kon maden dan marla thok ko ngaje no ko kon ngane kon ware dial shi bana ko ba de ko ngaje no yunt dan jane ko run ba kwera ba bana lot kare dan and then bana do lor bang so na me ta nyot kon istor ne dial kon charen lare nuare ne tibit ti cha jodien cha kam yal la ka gwi ken go kanidi talot kon ti kon chul ne chang no de na te reconciliation ke mar de na ra de na te kamat but cha no go jitaran so mal ni chang cha mala no kan itin kon gu jeno te kan ka side en gwane jen kan bon ten ko ken ko gu jeno kan iti de lengaka kan kon ka bani chang but chicken anok so eno bu ko dan ko mir no bu mal ben ka cha no ne ko ken a weakness boko kon use can took to goal ko be kan tin jeri kan kalat be kan ka cover up ko gur ko no bike nuar be kan ka remove ne the content ke influence ka leadership kire kumaka so na me reality wale mi cha tuok bare ngaje no riek jabe ne redan mi charan bu ke bum ka ko no bu gor no bi mal be ben kam kon ko dan kon were bi ngaje no en mi ci to ko yung ma chare be to ke ne bade mi guje no dong de rode den we dere kalwak ba mi ci kon bu char ngay ne jen wo chara tol melody en membe be gwasame do be dan nuere ke no politician do be dan ko ga use ke je same government manen ne ken they can no yes tell login ko charing ma charge suspend cha par call sorry cha put kang charge wo cha general doblam cha nyoko mo kwaje wo no kiene ko ne to ko kuumɛ SPLA IO kan dial cha ka wo ke cha ka yen ko right now de ko larno pes bakel ngum ci kana lat tel mi ci kana lat den o nakana no wari lem ci kan dan ke shi kan to connect no wari ke ko big no wari kan divide cha kon jono wala no cha kon lok to kon ke content lok ke content noka na minyu de kon cha kon le cha kon separated cha kon divide tel do do dien bana woten so mu giji kan woren ta makan woren yenyo janta dana yos ke la enemy mala le la gon jono be yakot karodun chef gorno be yamat so eneme rizol la wa be lo be community be je weekend ki ba pal yet ko ne dial bloken bugu chute ko no ari ci tere ci tele be chwana ri kal kal tere dai kuma kamona a canga gan no ari ci latce de jigrun cangte mi walat ke canga kel ciran la de jek so future an ko no ari te ga to lok ko di ci kontel rambana ngat ko kwar konen konde kula raj kene content kwali janeke waltel kon unity kwa community ne kon kwa ala beda kam ne ken yo kano yentele yelot no ram me logo ye ngum chungen jodo mo ram mon ka wal po ramadana kula rajina ja ramadana biya victim run so mu jogo ji a politician do dien ke siasi do dien yo je no ngum chungen kere ma charkel ke ram mo ngade gwano ne jiram mo mu chung mi kwaji tias ke jema ram mo ponde run jaram dana bibin kanur community be ga jogo chawu chen jek. That will be the person that will come to you and beg you ko be support. Mishi tamra ina bana chong ba ko ngaje no ko kon ngane. Gori jeno de ko dan ngaje no ko kon ngane ke jen kuje mone. Ko ta dan me mutu kon dagla ni me. Ci kon chung la kel ko de ko rik dial kon lat ko re dan ci kon goro bana kap chung. Tel do ba kon ang den. So sudan ci bete kamal. Ni we one tribe we je remove chim wo kan werema. Tel man me beben. So a message me mweke yeme very clear. Waiting my charge young na Sudan ko better match melat kana no be peace bako ben stability be ben re weekend Sudan ko ring ma chana ngajaga court this will not bring any peace. Che stability je winong. Be create chaos be create situation me be me di lo re weekend Sudan. Ba me jel na kel de na ngaje no wonane. No ban local kele chi chong ba kon local kele ba gujin je ramo ko rami momla your rival log yerudun ko te ga bondo den ka Nuer ka jano yo ba bi support gon ramadan la gon ter kujele la jek that gon ter ben for you
ba benekiji ba ibegor shugin jeno mishane ti chaka yen kenan ka ko de wa ka yen en we che to ka ji rammo ba to ka ji ko shun kel yen rammo but the better thing to do and wo jendere chonkel kan werko ngaje community don chit ko jang panken ba ngai kan community ni ken right now right corner everybody ngaje gwa dana bete so mi to go no kwa community kwa je yar so la gad wer ke gadur mo la kare na mat gwa kel be kan do dan de ko nyam go je be kan gwich ban mu bit kon lat ko changa ko ne je tel mu gam let ko ne so ko ngaje no na ko na doran ko doran ba tanda development ko kor gam ne ber so mende la re jenen gwa de me gwan man den warde kan chara dega yik chara go pan no shik tanda ndia dole tuk sha Nuer waya mi sha ka joj me len ye all those things nyo the jagwan wo jiram lad na mo jeno ka community ci telot telama to ka je chang bele benurun bele ben nyok alo bugoro jin bala belia ko run ko dan bukule ben jiram bu community bi kule save gwa dana chuje bi ngaje no tele jilo from there ngana jen wona na la mal la be re community kam no korodian mi jel ka kel nyok ba tele mi be achina struggle with kwide right now we are struggling can we unity ko tene de kwa struggle an kwa jaga mi telot near kana of course cha kana cha na cha ni la na near ko sometimes people could benefit when there's disunity ka that society but in it could benefit ka kwide jimetama ta da ndo contact lan je kon wete ni ku benefit so ne return je ken mogwa ka ta da ndo contact lan je ba mi shi mat che benechinaren mat la ne tin kon tin je ten yar kana la panken la kana bech began ngaje no shike jek tiken galat chiran che mi jek che bilat korun mi chete mi chiro la den ba ngaje no baram mo ba je dil kap ene ko lan wer to charen madana barik dan wodi ci kon chunga kel mi chunga na kel right now lo ko on focus ka kel ka mat kana mal re duaran a chen ngara mi te di che konde nyot men gwa cha jor so chana char ko ne chana rodan no ko na te de chet kane ko ken chana char ko de konte kamal kam no kon de konte kamat de no kon support ne ko ken tinaka kon naka gat kon naka men kon so everywhere right now right corner chen wuke jega lonko kon shal Nuer ko cha kon gujeno ko kona wa kon latine kon kod jon ne ko ken so kwi korodan so mi jiram la ngwane gur ko online la wiketin kon post ke jor ko ken loydu dera jeta long anyway jin national la to go dorun yo mi chi dorun chi re le ke den bukula mat ne de ko ken le la wen nyong na ye ta ngai kono baka culture an kon were do dangro mi tieken shabin ne ti buku mi dore me la ne ta buku kondien bram ben ko kondien bana kulu binyur yo kon mi cha kul non kala gwaskela ben ba cha mane dial gwaskel mi cha brol gwaskel chira den chero da buwuch je benang ko mi cha ma da ne dial na mo so ba actually nationalist from there but la kon la ja nongi ke table bram ba kon be je look table nongo no be nonga table gwa dan chi nongten what does that how will you feel jira mo manyu de jejina pelilot ngula beni jina kenyam bimal ben weto chana te kamat wal ram mo logoje ngni chit keje ko doren tong mi tul ka rodi na ngum de kon jode kon kelena kon de ko ran bana lok ki jore this is one thing very wrong gor kon charten nyoko gwa jo me gor jeno de jalari mi jira mi jidid gwa se kan online tv channel ana ku subscribe ku notification bell ku je try ko bilerin ko lat ko rin gwa se bikaleng somne kan breaking news ni wona ke peace process intet kon lat kare wi ka so Sudan bin kaleng gwa se chuje poro jeno bichar bija to gwa de mane right now to kon gata mi bej ko ta me te dakre ma chara te katigen ke ba kana ngwalok ka potkang ka dobla bare ngaje no kane ko ken dial ko ne te katigen din cha shoot ken chagalat no bu ko ngaje no ne to ko rerika kare ga me chiri muto da din mudit ko re ko yan ga kuidan ta yan lora bang yan ka kuin Nuer ko re chiro lat ka nasir so edunan ko dial ko ne chal Nuer tini wala tini jinwa so ko jitaj bane so gor kono bana bom ani biate kamal bye bye